парвози санҷишии ҳавопаймои Айн-28. қарор аст ин ҳавопаймо бо 17 мусофир пас аз 3 рӯз ба Хоруғ парвоз кунад. ин парвози ҳавопаймои Тоҷик Эйр баъд аз 5 соли таъхир дигарбора дар хатсайри Душанбе Хоруғ Душанбе сурат мегирад. ба гуфтаи намояндагони Тоҷик Эйр, парвозҳо вобаста ба вазъи боду ҳаво аз 30 сентябр оғоз мешавад. ҳафтаи 3 бор рӯзҳои Душанбе, Чоршанбе ва Шанбе фурӯши билетҳо ҳам оғоз шудааст. арзиши он ба як самт 900 сомонӣ аст. ин сокини Душанбе аз муштариёнест ки чипта харидааст. واقعا یک اقدام خیلی بامورد است و خصوص در حال حاضر که شورای دوشنبه خروغ در حال بازسازی هست و مسافران با خیلی از مشکلی ها روبرو می شوند و این اقدام خیلی هم واقعا بامورد است چون بعضی از کار افتاده ها یا بیماران همیشه نیاز به همین پرواز هست. бархе сокинон арзиши чиптаро дар ин хатсайр гарон меҳисобанд. иқтисоддонҳо мегӯянд чунин нигаронии мардум асос дорад. нархҳои чипта дастрас бошад барои мардум. мисол мегӯем ман ҷое хондам ки Душанбе Хоруғ 900 сомон чипта меистад. ҳолон ки ҳамин гӯем ки масофа дар дохили Аврупо бо ширкатҳои хусусӣ گوییم که تخمینا 20-25 یورو یعنی 250-300 سومون میستد با شرکت های خصوصی که برای فایده گرفتن کار میکنن. الان بلند بودن نرخ چیپتای تاجیک ایر البته سبب های گوییم که اقتصادی هم دارد. مثلا ممکن هواپیما در لیزینگ باشد، بسیار سوزشواری قیمت از دیگر. ҳавопаймои Тоҷик Эйр ягона ширкати давлатӣ аз соли 2019 ба ин тараф парвоз намекунанд. як таҳқиқи радиои Озодӣ нишон дод ки Тоҷик Эйр аз идораи андоз, бонкҳо, фурудгоҳҳо ва хадамоти техникӣ зиёда аз $40 миллион қарздор аст.